Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukora ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru. Hari amakuru rero, amakuru meza cyane, amakuru y'Abanyarwanda, amakuru y'Abanyarwanda bakunda u Rwanda, amakuru y'Abanyarwanda baba hanze, avuga ko abambere bamaze gutera igikumwe, mbese bamaze gutora. Tugiye kubabwira uko amatora ari kugenda mu Banyarwanda baba mu mahanga. Icyo tubasaba nyaboneka ni ugukora subscribe, ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze ugakanda no ukazogera, ubwo ukaba wemeje iteka ko uzahorana natwe kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu yose agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane, kora share usangize abandi ndetse unaduhe komenti cyangwa se uduhe igitekerezo. Reka twitse gatoya rero, mu kanya gato cyane turagaruka tubabwira uko amatora ari kugenda mu Banyarwanda baba mu mahanga, Abanyarwanda bakunda u Rwanda bavukamo. Nkwibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru ahari rero, abambere bamaze gutera igikumwe. Bamwe mu Banyarwanda baba mu bihugu byiganjemo ibyo muri Aziya bamaze gutora mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Amatora y'umukuru w'igihugu ku Banyarwanda baba mu mahanga ateganyijwe kuri iki cyumweru, itariki 14 Nyakanga 2024. Umubare munini w'abamaze gutora wiganje mu Bushinwa, kuko Ubushinwa nabwo buri mu bihugu bya Aziya bibamo Abanyarwanda benshi, kandi muri iki gihugu byumvikane ko bwamaze gucya. Site y'itora muri iki gihugu iri mu mujyi wa Beijing, ahakorera ambasade y'u Rwanda. Gusa ntibyabujije n'Abanyarwanda batuye hirya no hino muri icyo gihugu, baba ababa mu yindi mijyi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, ntabwo byababujije aba Banyarwanda kwitabira, aho hari nk'abagera mu 100 bavuye mu mujyi wa Yiwu ndetse n'abavuye Lanzhou, abavuye Changisha ndetse n'abavuye Igisinyu, hari n'abavuye kandi Fuzihoyi. Aba bose bakaba baturutse ahantu hatandukanye, bakaza berekeza mu mujyi wa Beijing gutora umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Site ya Beijing ikaba yarashyizweho abakozi babihuguriwe babafasha muri iki gikorwa cy'amatora. Ahandi twababwira amatora yamaze gutangira ni muri Nouvelle-Zélande, ari naho Umunyarwanda wa mbere uri mu mahanga watoye bwa mbere. Uwitwa Winimbabazi Sangwa uba muri Nouvelle-Zélande niwe Munyarwanda watoye bwa mbere. Abanyarwanda baba mu mahanga basaga 70,000 nabo bari biyandikishije kuri liste y'itora, aho bari butorere kuri site 160 mu bihugu 70. Mwakoze cyane kubana natwe, turakomeza tubagezeho amakuru atandukanye, by'umwihariko ari kuvugwa mu Banyarwanda bari hanze, ariko kandi nayo mu Rwanda ntituri buyirengagize. Wowe gusa icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo uze kubana natwe, ntihagire amakuru ari buze kugucaho. Nakubwira ngo komeza kugira ibihe byiza.